Hagi negi kendiat sengi bala dem karena garet miru kala dep launch yaki art lagi pun jongka kibanaka Note series jongka. Bat kita kidai ka Redmi Note 15 Pro bat ka Redmi Note 15 Pro Plus. Pitip ngala up hadu ar lai sengi ban yoi don kibawan komen ban pak batai yaki negi pun. Namar bun sin habadon ki pun bamit thmai la don bet ki bajuwan komen ban pak sna video ban batai. Handre hakan nepat ngam tip balai ngalap ba don tang uweru bawan komen ban pak batai la ne pak sna video. Ngaklem poi perkat hadu kat ne kan hiar kan nam jong kanaga company Redmi. Namar ban shua hapo India kanaga Redmi kaju long ke brand ke bapau nam tam bat ka baju ya yu tam. Ngakan mau hakitu ki snem arja kat sau kat san kan riu ter kibru kilong kris ba ya kanaga company. Kamtam kanaga Note series jongka. Namar bakal long ka best value for money pun. Kamut ka dor jongka bat ki features jongka ki hab ha. Bat don shoot da kibe ki brand kibala ban ya compete bat kanaga Redmi hakitu ki por ban ai ya kita ki features kiba kambiang. Bat hakitu ki por ka ba ban order ya kini ki pun jong kanaga Redmi. Namar na ka daw ba he palat ka diman kumta kila hab ban di daga flash sale. Namar kimla shu ban pendap ya ki customer. Te kumta ki di daga flash sale tang kitu ki bastet ban grab ya ka kin sayo ban order ya kataka pun jongki. Bat ngakan mau ba ka julut stok no tang daki sisakan arsakan. Namar ngaru ngade baju persyang ba ban grab ya kita ki pun jongka hakita ki flash sale jongka. Bat habangam yo ban grab ngajus ngosi ba namar kilut stok no tang daki klipman. Te kumta ngalahab ban up yang hadin sitiyo. Namar hakita ki por ki judi ya kataka flash sale tang sisin sitiyo. Bat ngakan mau ki di hagasngi Wednesday hakapor mensngi kat arbajetik. Bat kajing long kris jong kanaga company hagitu ki por hadu ka we pa ka we galong jing kila don bet ki babat yakinegi pun jong kanaga Redmi. Handre mentapan na ka kerdan banengkong kala hiar sya ka kerdan basan banriu. Bat kana kajing hiar kerdan jongka kade na kadaw bakam la syuban ai hakador walong agresif. Lane kador ka bakiwe kiwe kimla ban ai. Handre menta kala remba ki dor jong kanaga pun. Te anyways hagan video ngan batai yakinegi art lagi pun thama jongka ka Redmi Note 15 Pro bat ka to ka Redmi Note 15 Pro Plus. Bat ngin nyepet kilong kumno kita ki features jongki bat ki dor baki ai. Handre ngin kampej benya yaki features jong kanaga 15 Pro Plus. Namar kane kalong top na kanaga series. Tengin sedang syua kumbangin ju sedang haga desain jongka. Kadisan jongka kalong kumne kam daya per na katoga desain jong katoga baminin snem katoga Redmi Note 14 series. Balada pipet ha katoga kamera modul jongkaru kadang yasrim bat katohi ka Redmi Note 14 series. Tenang tangan yatu syua daki colors jongka namar kawe na kita ki colors jongka kisnada kita ki balong kum kisni mo naga bak jongka. Kana kapon kadon light lagi colors jongka. Kabarang kong kataka Mirage Blue, kabaar kataka Coffee Mocha, kabalaipat kataka Carbon Black. Te kataka color variant kabakil ada kita ki kerja material kibalong kum kisni kade ya katoka Coffee Mocha. Te ya kito pat ki arteli katoka Carbon Black bat katoka Mirage Blue kisnada ki plastik ha katoka bak jongki. Nang tah ka body jongki ru kilasnada ki plastik kita ki polycarbonate. Te ha ka thickness na gajing ruben jongka pat ka poi kumba pra point lai kat bah katoka wepat ka 15 Pro kapoy kumba niaw point kendai te kajingkia jong kanaga Pro Plus pat kapoy kumba arspa program bat kajingkia jong katoga Pro pan kapoy arspa 10 gram tenang tah sim card pat ka support da kita ki dual nano sim card bat kala support ru ya kataka sim card kat bah katoga Pro pan kam support ya kataka sim card bat kat kumbala kam da ka company kanaga phone jongki kalong solid bah kataka durability jongki te kumta haka IP rating ru kala support da kataka IP66 ka IP68 ka IP69 bat kataka IP69K. Te kata kamut kala longka water resistance. Tenang ta ban unlock ya kena kepun kila ada kata under display fingerprint da kata optical sensor. Teman-teman ini poy haka display jongka. Kajing hek ka display jong kena kepun kalau 0.4 inci. Kala kam hek ma kena ka display jongka. Bat kila ada kata 1.5K quad curve AMOLED display. Te kata kamut kalau curve malu mala katoga display jongka. Kat bah katoga Pro pat ki ada ka flat display. Kata ka 10 bit ka HDR10 Plus ka Dolby Vision bat kata ka PWM dimming ru kala support kana ka display jongka. Nang ta kata ka TUV eye care ru ka don ha kana ka display jongka. Kata kamut kan kamlong comfort ki khmat ban page slim ha ka display jongka. Nang ta ka refresh rate ki ada ka 6 Hz. Bat hadu saus pa 40 Hz pat kata ka touch sampling rate ka support. Nang ta ha ka brightness hadu kat plus pa nits kata ka high brightness mode jongka. Bat hadu lah hajar ars pat nits pat kataga peak brightness jongka. Bat habai pet ya gitu ki bezel jongka ru kila long read bha. Te ha kataga liang ru kala biang Nang taban ya dapat ya kena display jongka kila ada kataga Gorilla Glass Victus 2. Teman tapat ini poi hau chipset jongka. U chipset lana processor kila kena kepun kata ada Snapdragon 7S Gen 4. Bat sa nanometer kisnai Kat bah katuga Pro pan ki ada MediaTek Dimensity 7400. Bat sa nanometer kisnai
Teh habai pet ya une ubah la ai hakan Pro Plus Snapdragon 7S Gen 4 udah ubah hapok kendian ya auto Snapdragon 7 Gen 4. Tekumta une usulong balance prosesor lane usulong pedeng kataga performance jong u. Handre lada ya compare pat bat uto bakil ai hakan ka Pro uto Dimensity 7400 tekamla une namar ukam klan kataga CPU bat ka GPU jong u. Tekumta ya ki day to day task une unla ban handle easily. Tehaki antutu score une prosesor uyok kumba 9 plus. Tehaki games kum ka BGMI kana pun kadang support tang daga 60 FPS. Handai lada kimon ban unlock pan kala ban support hadu 90 lane sispa RPU FPS ro. Teya kata ka syong haki company lada ki kwa ban unlock ya ka leng baki updates. Bat hakana pun em la yatu baki la ai ru ya kata ka Xiaomi Ice Loop cooling system. Kata kan nyarap ban penduna lane absorb ya ka hin jong pun. Bat kata ka Xiaomi ka badai ka try jong kana Redmi lane ka nongrim jong ka kam bakan kamla hadu laisha na kitu regular vapor cooling chamber. Kadbah haka to Pro pan ki aitang daga taga regular vapor cooling chamber. Tenang ta haki software pan kana pun ki ada ga Android 15 badu ta Hyper OS 2. South name kin aya ga OS update bad hadu ndus name kin aya ga taka security update. Bad haki AI features ru kidon katu kana tuli kum ta circle to search Google Gemini bad kata ka Hyper AI. Badang don saki wiki ru. Teman tapan ni poi haka rambat ka storage jongka. Haga naga Pro Plus kadon hadu light lagi tagi rambat ki storage variant. Kabanang kong ki ada ka prajibi ka rambat arspa 1000GB ka storage. Kabaar ka kat RGB ka rambat arspa 1000GB ka storage. Kabalai pat ka top variant jongki ka kat RGB ka ram bat sanspa kat RGB ka storage. Kadbah ka to ka Pro pan kabamde ka Pro Plus kadon tang arti lagi rambat ki storage variant. Kabanang kong ki ada ka prajibi ka rambat sispa prajibi ka storage. Kabaar ki ada ka prajibi ka rambat arspa 1000GB ka storage. Kajar RAM kila kena pun kata daga LPDDR4X bat kajar storage pat ki ada ga UFS 2.2. Hakana ka liang kidang ai dagi nagi barima ki jai RAM bat ki jai storage ki claim ai dagi bakam state. Hakador bakila ai kana pun kila de ban ai dagi to ki version ki bakam state. Kum kata ga LPDDR5X bat kata ga UFS 3.1 lan daga 4 ro. Teman tapat ni poh ka kamera jongka ka bakila kam highlight. Haba chupe ya kana ka kamera jongka ka i kumba ka don sautlik kamera jongka. Handre hakajing sisa ki don tang artiligi kamera jongka ki baterai kam. Hakato ka kamera ka badangkong jongka kato ka primary kamera jongka ki ada ka 4 megapixel. Karena ki kam highlight karena namar baki ada kata ka 4 megapixel. Handre karno ka klan ya kata mlak ban penting kena. Namar kam pun sin kina ki company ki supen hek tang ya kata ka megapixel. Handre ka jing tray kam jong ki pat kim ya hab bat kata ka megapixel jong ki. Handre bun sin ki supen hek kumne tang ban penbit ya ki nong tit. Haga sensor jong ka pat ki klaim ya tu syai da ka ega sensor kila ai. Tenang ta hagi video ka support da ka 4K 30 fps. Haga to ka kamera ka baarpat ki atang da ka pra megapixel kata ka ultra wide kamera. Haga dor bagi la ayah kana phone am kila de ruban ayah kata ka telephoto kamera handre ki claim ai. Tenang ta haga front kamera jong kapat ki ada ka 8 megapixel. Kadbah haga to ka pro pat ki atang da ka 8 megapixel. Hagi video jong kenepat ka support tang da ka 1080p 60 fps. Haga to ka pro ru kalong kumjuhi ka support tang da ka 1080p 60 fps. Kila de ban ada ki ba support da ki 4K video haga front kamera. Namar ka dor bagi la ayah kini ki phone am kin omlong justify chu bat kini ki features ki ai haga naga kamera jong ki. Anda pilai ya sngau ya ka dor jong ka am princess nya thu balai bakala long flop no ka naga company Redmi. Te ap khendiat ngan sapoi haga taga benta jong karu ka dor jong ka. Te mentapan nyepoi hau bateri jong ka. Bateri jong ka naga Pro Plus ki ada 1000 sanspa mAh. Kadbah ka to ka Pro pat ki ada 1000 sanspa prapeu mAh. Hau charger pat kila ada usis pa watt haga to Pro Plus bat haga to Pro pat ki atang dau 1000 watt bat hau to USB port ru ki atang dau USB 2.0. Teman tapat ni pa haki wiki features jongka haga na pun kadon hadu kumba sipeu teli kita ki 5G ban. Wi-Fi ki ada Wi-Fi 6E, Bluetooth ki ada Bluetooth version 5.4, ka NFC ru kadon utau IR blaster udon. Nang ta haki mic ki ada ki artilegi mic bat haki speaker ru ki ada ki artilegi dual stereo speaker. Bat kila support da kata Dolby Atmos. Bat laya thuru la ban penhek hadu 100% ka volume. Tekum ta kilong loud bah ki speaker jong kanaga phone. Bat barok ki sensor ki badan kam kila download. Temen tapat nyepah ka main. Kata ya ka dor jong ka. Bat ngatrai pin ya kendit anda piok sngau ya ka dor jong kanaga phone. Dengan itu syua da ka dor jong kanaga top variant jong ki ka Pro Plus ka 15 Pro Plus. Te ka dor jong ka kalong kumne. Ka barang kong ka puai hadu la punya hojar kendai spak kendai. Kata ya ka tu ka pra GB ka RAM bat arspak 1000GB ka storage. Live pra jarma ka dor jongka nang ta ka ba arpat ka pa hadu live kendai jar kendai spa kendai sau peu jarma kata ya ka to ka khat RGB ka RAM bat arspa 1000GB ka storage bat ka to ka ba live pat ka pa hadu 10 jar kendai spa kendai sau sa jarma
kata ya ketuk kat RGB ka RAM bat san spak kat RGB ka storage. Haid lang bagi bang offer kila ban yo discount haduk lah hajar. 100 watt la kataru kim ya hapsu ka dor jong kini gipun. Namar kumba PE ka don chi bun ma kita kijing duna jongka. Uprosor bakil airu 4 daklanya at least kila day ban ada auto 7 Gen 4. Kataru ka we kijing duna nang ta habai page ha ka kamera jongkaru tang ha ka 6 jong ketuk 4 megapixel kila penduna pat sibun tiligi we features. Kum ha ketuk ultra wide kamera ru ki aitang daga 5 megapixel. Nang tah ke front kamera jongkaru kam support 4K. Pintit ke pun ke balak kenjok syaga saupe hajar. Bat ka bom support ya kata ke 4K video ha ke front kamera pinang sengai hap nem. Nang tah ke tu kejat RAM bat kejat storage ru ki aitang dah gitu ki baki syai ai ha ki pun ki balak ban yok tang hapo RP hajar. Daya ke dor jong ketu ke pro ru ngan sia tu kloi hang ne. Katu ke pra GB RAM bat si separuh pra GB storage ka poi hadu ap kendai hajar kendai sepak kendai. Lai pe hajar mo kane. Bat kato saka wepat ke pra GB RAM bat arspak san pundru GB storage ke poi haduk live kuwe jar kendai sepak kendai. Tementah saya bisa mapi pidang sengau ya hap nem kador jong kini gipun bat kita ki features jong ki. Tengah nget lang ba kana video jonga kan ajing rap ipi sibun ban sengau tu ya ki jing long jong kini gipun. Telah dah sengau yo jong mentana kana channel jonga sengau ba ai kalat jong pi bat kato ka hype jong pi ha kana video. Bat sa subscribe ru la da video ki batamai ha kana channel. Tengin nyam ha ka pat ke video jonga ku boleh sibun.